Ćao svima, naučnici nekad vole da se igraju Boga, pa tako stvore nove vrste životinja. A mi vam danas na Let's Do It kanalu predstavljamo top 10 životinja koje su stvorili ljudi. Tako da udobno se smestite, ostavite like i sub, a sada možemo početi. Ako ste se ikada pitali šta se dobije kada spojite zebru i konja ili magarca, u pitanju je zebroid. Kod ovog hibrida mladunča od oca koji je uvek zebra nasledi crne prugice, a od majke nasledi sve ostalo što se tiče fizičkog izgleda. Ideja da se stvore ptice bez perja koje će ih štititi vam verovatno zvuči ludo, ali u Izraelu gdje temperature mogu ići i do 50 stepeni Celzijusovih, mnoge kokoške umiru zbog toplotnog udara, te su tamošnji naučnici izmislili vrstu kokošaka koja nema perje i može komotno živjeti na mestima gdje su temperature visoke. Ako spojite mužjaka lava i ženku tigra, dobit ćete ligera ili lagera. U pitanju je velika i snažna životinja koja može težiti i do 450 kg. Međutim, mana kod ove vrste je ta što je ne možete dobiti ukrštanjem dva ligera, već roditelji isključivo moraju biti lav i tigar. Sad imamo hibrid koji nastao ukrštanjem polarnog medveda i grizlija, ili ti ga pizli. Ova vrsta se rađa sa belim krznom, međutim kako odrasta, tako krzno postaje sve tamnije. I iako su za njegov nastanak zaslužni ljudi, u prirodi su pronađena 3 primjerka pizlija. Spajanjem ženke vuka i mužjaka njemačkog ovčara dobije se vuk pas. Ova vrsta je veoma lojalna i brzo uči, ali opet zbog svog divljeg instinkta samo ljudi sa iskustvom mogu da ga posjeduju. Gip bi na našem jeziku doslovno značilo kovca. U pitanju je hibrid ovci i koze koji nema baš dug životni vek. A što se tiče njegovog fizičkog izgleda, od majke ovce nasledi debelu dlaku, a od oca koze nasledi duge noge. Ova vrsta je nastala u Škotskoj ukrštanjem malih i velikih krava i kao rezultat dobila se krava koja može lagano podneti niske temperature. A ono što ih čini veoma simpatičnim jesu njihove šiškice koje im padaju preko očiju. Volfina ćete dobiti kada spojite delfina i kita ubicu. Navodno volfini su viđeni i u divljini, ali danas postoje samo 2 poznata primjerka koje možete vidjeti u parku Morski život na Havajima. Kada ukrstite domaću mačku i servala, dobit ćete savanu.
U pitanju je jako lepa životinja koja po svom tijelu ima tufnice i veoma je aktivna, a njena visina može dostići 60 cm, a u težinu ide i do 50 kg. Kao i većina životinja sa ove liste, tako je i jalav nastao u zoološkom vrtu, gdje su u jednom kavezu držali jaguara i lava, koji su se previše zbližili i tako je nastao mali jalav. Svi ste čuli za mangulicu. U pitanju je svinja koja nastaje ukrštanjem domaće svinje sa divljom svinjom. Kada se rodi, veoma podsjeća na divlju svinju, međutim kako raste, tako joj se dlaka uvija i dobija veoma debelo krzno koje štiti od hladnoće. I to bi bilo to od ovog klipa, ekipo. Ja se nadam da vam se svideo, te zato obavezno ostavite like i sub ako već niste. Inače, izvinjavam se na mom glasu, malo sam bolestan, znači jedva dišem na nos, ali ipak sam odlučio da snimim klip, tako da hvala vam na pažnji, najjači ste.